Kinong ilam shnong jong ka shnong paham sim a Ripoy district menda ka sngi kila yo ban kem yo weu samla ubala let ban krong pisabian na kidukan bahapa po pot usam ka shnong paham sim hapadeng ka jingbuan bat ra ringkat ka shiti bat karuset jong ka seng Ripoy people movement ha ka jing toket kinong ilam shnong ka shnong paham sim na do uba jetwin lingdo rangba shnong pa wan prang sumer assistant rangba shnong uday usamla uday bala tip kerteng kum uban care singli na kashnong dihar Ripoy district bat plaru ba ulayo ban lumpisa na kaway kadukan bat ha ka shiti ka ba ura la pen paru ba ka day ka bala temu ban pa sya DMHO Ripoy district ban panjing rapisa na ka benta ka awareness program halor ka shongkha kena bat ka jingop how drugs bat ka tarik ban pelong ya kata program ru la kado ban pelong ha ka khat nyau terek unai weng araja arpulai ha dor bar hol ka shnong umrin shushu uteu samla ula plaru ba udan keti ha ki babon ki kamto kamtam ka jinglet prong pat pen pra ya ka yeng meni jong ka balang presbyterian dihar usnam baladam bat rong tu ru ya ki tiar kentang jong ka yeng meni nakaliang kador bar shnong paham siem tang hadin bala yo kem bat dep toket kila pentip no shorang bar shnong dihar ban IT yo teu samla khnang baka shnong kan yo ban le yak badan kam haba kran shilat patai kubor nakaliang uba jetwin lingdo rang bar shnong ka paham siem ulong balada ki kenhun seng ki don kam kano ka jingerap let da ka lenti bat ai ka jingetrailang bat ki nong yalam shnong na markom ka shnong kam kwa ban mi kano ka huri hura bat kam kwa ba kindon ki brio ki bashim kabu ha ka kerteng jong ki ken huon seng phalang ne kinu ki ken huon ban mento shimen Tartahau teman pesan ni kan. Apa nama ni? Teman pesan apa? Apa nama? Oh memang tu betul. Oh ngah haji ni oleh tu na. Oh tu sebelum tu. Marong na. Marong tak mah haji betul lah. Bong bandera tu masuk tu na. Tolong kita bawa kang balai penduduk tak kata keseng yang kalau berfuk. Latip ni keseng mentah ni. Tiga keseng kalau keseng ada level no. Oh kata long bawa kang bawa capo ada kerja arjo ya long bawa kang bawa print Lalang kan ni je fikasi langsung. Kayak kali kerja tu. Ni sama aku dan kunci cok katanya. Support. Agak Ripoy people movement betul tak? Hanya ini ya kan? Mereka pasti long masuk Islam mana? Hah? Mereka masuk Islam. People Ripoy movement ini kan? Okay. Ini apa ni? Ini apa? Hah? Itu kan Ripoy people movement itu. Jadi ABWF sekarang. ABWF itu long bawa mak ilang tu lah mana nak pakai ni masuk pakai support long pakai ini nak cek kan? Hana patanya. Pemartip mana orang kuliah dah habis. Ini bukan kantin lah. Mereka susah ni. Kantin itu bukan dari. Bukan salah berbong hana ni paling to hakane ka jenmit manta nakaliang ador basnong pamsim kapan pa ko jinsi bakraw habadon kat don way kerteng uba banker sengkli ubade nasnong bihar habon hasnong jingi ulali bandiman hakikat tu kat ne kidukan ke hapo hasnong pamsim te ulai diman ro hakarteng jong ka Ripoy people movement te ngi la persyang ban keli yau Ula jubam baude nakaseng Ripoy people movement bakani stiu toru ka subjek ka ba ukwa ban demand kalong ba finance assistance nak banta ka awareness program halor ka phang early marriage kom drug addiction uthop nesar nak burom ya te ka phang ba do haneng ka RBYF meni hajrong utho ka Ripoy people movement ka bahane bade naga RBYF Western Zone daga mensim jongga singukya naga benta ki kun samla dong than Ripoy sepni ngin pelong ya ka awareness program ha ka phang early marriage kom drug addiction
haga khanyo trik November arjar apply pade kajaka dorbar hol snong umrit sang baki kun samla kitang kindup sutu chapang jongkane kapang namar kata kerpat epi kisar bapin yarap lem yangi yakino kino kiba pidon hapo nang bakite ki program jongi kanlong kabe be guarantee yang nala ayu jelas ketri de JR Singkli de nang tap RBPM Western Zone but EA Pator Presiden RBPM Western Zone te kapelong ke bersusi ya kasnong gajungi namar ba habang kli pertau pada ulah jawab pada umdei uta nong kam jong kap Riboy People Movement dan juga RBUF ladon komuniki jai benreu dan don kini komuniki kena la penjak brom ya kiseng ingkerpan ya kiseng ba pikir ban pe bha bat ongru ya kinu kam piru bakin nomle pathar nekin wan bendiman lagi tu kan beno ke jingrap le dak lenti bat a ke jing telang bakal basnong ngekerpat ke jingrap nak lengan basnong kalong ba kino kiseng la tikwa ban pan ke jingrap ne ke jingrap haki snong ba per sumpah ye lang ba ka basnong lara pim ye lang ba basnong kan pelong ke jinge lesen pelong ru ke jing pelmar haji de bar ke jite ke jumpi ba ka basnong ngekerpat kan khobore baro nak liang ada basnong pamsim kapan pau ka jinsusi ladon kum kini ki samla lane kino ki basim kabu hagar teng jong kaseng kapan jak bro me kaseng batkan pelongru kata kawai kum kalat ban penjak brom ya kasnong thau bat ya ka imlang salang hi berkoi te bahain kli uru ude usaha karteng bat kabhavin kli gabhavin kli me pi karteng komno jawab ha jawab bah ayat sahno indihar je aki kam phirale itu ba fitu mane to nga ya kedua ya ji berkani mentah hai mane fitu kam jinga pla ju ba hai mane jinga balang latu baru ong bang latu pusaru mensua hagisnong banata ya kene kot keslaru ong ule sepok borni te kajing kerpat kalomba nginam ai hi yaune sakasnong jong snong dihar khnam bakasnong kan le berenkam menta nak liang der basnong pamsim kapan pain sakasnong dihar kasnong dihar kan le pat yak berenkam